Karbi anglong news channel along berta than pon chia bang nilimen sami merchilin han sepi tangte pini aberta angton pen archuponik tha Dipu Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Girls Hostel along BHOOT keklang pu ajoini bang pli kepra nar kep angbong pen bang pli kepra hini student atum hostel pen kekat Lumbajong Education Block ke parlo Dipu Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Devi Girls Hostel along Kedamtang Niphai Inkoi Ratroxi Aningwe Student Atumaphan BHOOT ki Lutpura Bang Pli Kepra Nargep Student Pen Bang Pli Kepra Hini Student Atum Hostel Pen Kika Kedamtang Bomkuru Niphai Inkoi Rapor Ni Penlo Bangso BHOOT Alam ki Keklang Pusi Ke Podun Vek Lapen Ke Tekdun Long Vek Student Atum Chethan Student atum kethana tengke bangso girls hostel along kadokave bang pli kepra narkep student do Sita kedamtang niphai ingko rapo arni ben kopi koson lone BHOOT inut pen inut lutsi chekeng hok titi komat neke pachiru are titi pusi chethan La swajok towe mate niphai ingko ra troxi aning ve bangke student a guardian satum chewang amat hostel pen chepon et puta thanpo Nonamat kadokave bang pli kepra narkep student angbong pen bang trok student atumsi hostel along do chotlo puta thanpo hostel se dolo budi dak ini bang ko alo dak 49 jon 49 jon pen tuwe long alam adulong nal tum pinana tum ke hem chu damla putu non bang ko adu se damlo non bang ko non dak do 49 pen ke 6 jon ve non dak 49 pen 6 jon lade the 40 kone 3 ne tuge hendam thail hedi tu sidam kopi pusidam kai jang hang la 15 jon ne dolo ke ayer tan rak pan ki bang koson la tum kilu dohut koson la tum reaction mange son ari king sekeng ya ti pai lam hai je kamang hutu po chiru po la sondar chiru re di tere Sunday ani lopen tidam tang Sunday ni besu cheng ke non nali tum da daksi non ke do bom lang tan tu ke daksi di ma ma dam po biya daksi di po thang ke bene kichu gijun to sang lo dak Nisen de kido dak thang problem go abe akai kiching ben ke thang the la nona go sa chik lu sila sa ini kido din mane koson lo kido din ke comfort ma comfortable dan tu ye chai kan de chale bombe ke pang de school men chetan di ma reng bong hom nang le ke de hala bangkon ha jitu ki proye ke bangkon tha 15 jon de na to amen chini ajek mandai chini ka chini ya ya to je rei saje Jenica Jessica long party Sertabon Nearbon Bonili Rasinja chorolo de Bang soalam aputak ahok kalima kalangma labang soalam the Clardak pen kachini dam chiaphan Devi principal Lapen Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Girls Hostel in charge Chandra Singh Sinar along Karjuda Mahut ke thana tengke bangso Girls Hostel along ke bhurawi Lapen lake kachepa phere apo bangso hostel lake towar arisido Lapen adungarai anta hemdo et Ladak Mantunita Lapuson BHOOT dopu chethan abangawi Lapen ajo pherlo towar kacheleng atumta Lapuson theklongle Lasi abinong etke bangso hostel along kedo student doctor report ateng pulote malaria typhoid dengue akeso kedo tangatum do Lapen ajhagatum ke kecho thekte pen kivik pensi lahai kachepa phere ajoksi Lapuson alam keklang Nelly assembly hut setami checkboy Lapen apora tengsi mobile ta pa encho Lahai mobile pen apor kapadam longli apotsi aning chepa siksak tension ipen lahai ta dokok ta thekpusi principal sinar asang hopen thanpo Lasi guardian satum pravjin pen puthot hostel along kachewan to echi phansi chuni report ate half yearly exam setami nang tibok hetlo Lapen Un pulote hospital along keso check up thaputa thanpo
La si lada ke bhota ave. La ke methang ke so kedo kok pena pot si la puson. Cheplang iputa inter sinar asang hopen than pon tu. News report Karbi Anglong News Channel. Kadang mengitung news Karbi Anglong Channel, dengan news pas. Satu batu dulu lona tu tewan. So lampi ketini lekor dia pada tu tewan. Basi milihin pen itu kaninggi ji dan dia pacini rada pacini alam tu jalan perlo dia jongsi la baso hostel apram pen jongsi BHOOT pin jongsi itu keklang duwe pulau tangke la bangke tapi cengkasi tu nangji buat kisah tame nona bang ni tu meningkat si kepling pola so hostel kat kulipen ada non pinia ni lah so agotona mate lah so reaction kita kau bangala lo dia osomar dia semerpet isu hostel pengkecilan pamemia join mesi lah so reaction mate kedo tapi non kedamkan ke kamar osomar milih kecini tu nating kalau tante lage anutin setame ICCC medical report pen langdam lo prote alang ditumban apran detik suku la pen ke sona taksi bahini bang atau amen jala puelo je Gresika alangi bangke ahokter bangke kicu ikom de la jenesi alang li kibik lo la pendesona taksi premika la bang alang li apram de malaria do atil malaria ke so do ko joine si alang li ke so tipur joine si alang li la so tiso bangke do tu ko la pendesona taksi puthora bangke rasinja la alang li ta sona taksi malaria report ate bolote medical report te bolote alang li bangka malaria dengue sigelom la pendesona taksi Dirmika lati la banta la tola lati kicu kikom ber joini la pente kicu tekti ber la joini si TV la pente la so TV ke joini si alang itu la so de mar bangke kilom ko aja hok pera bangke dak miri tum kicu ke sini teng polodante BHOOT wala bangke dak lang nanti aja BHOOT bangke jong si hok hak kidu binong polonte amirang sam ladal so tu warke inut kali bang ini kali so raki dinan tu warke dam tunda ningkan berarti bang kedam kecebang lo kita mane bagi kita tu mane bagi kita putun pasudak bagi kita tu pasudak piniannya antara so tu warlo alila lapi kalau so hem apang jong si lo so hostel apang jong si awak pen BHOOT kilo binong orang te halas tu pen si dukok ni pun ya kulicing mesti laku ang tekbang dunai polo kita halas suhut ang tek kawia joine pinia ni bangke BHOOT indut ko bangke la bangke milihin dan unjung bangke bisa suni ba mate niliput ni tapi jasa me peda bangke osomar tun hoitu aprang pen kesu kedua joine si la hai dia ton bangke aku tukot dia tu ko joine pinia ni ke BHOOT bangki alang itu katini lo, tapi nili dia banggalalo, dia la BHOOT kedua ko bangke, kau itu kelon le codi mak ko bangke, nili bangke rat pan katini bangko, la pega pia ko tu multi sudah melabang, kelang dun panjesi, aku hostel antu se pamitulet dia bangke, alang itu namko, la pega pia ko tu zame, la tumpan, la hai, tenuda halaman kanthera, encourage Mande hostel per alam khan pura alang litumba ansupe hostel petilang dia pasti buat ini ni bangke hostel per rada patinilo apabila api aku madame patini tulen solo de BHOOT wabotu bangke dah unu pojar dulu ni apabila tu tekte jom sia hostel pen kedu binong pulau bangke la bangke inuvet kali hostel dek kali adu marai ta la bangke kau itu dipudu kok pakai. Kita not pinian ni, anak bangke bang tuar kecil lah tu kita me pinian BHOOT do, pulau tu tuar long BHOOT do pu, kan injek bang tadi.
Ati nilihin benal tuman decimal pet lam klar ni tidun bangga lalu demo api putame atau BHOOT hidup alam ada bagi kan tidak. Ati osomar pan pakai repon tidak Boga nilihin ben rada pandai nilihin lah. Lalu jatuh tapi api putame kan pamiti pari pamiti osomar pun cukup dapat porte bang aning bahanti aku tu hostel bang. Mesin kan patut kemana kita. Hawar ke Hat Legislative Assembly LA ke Parlopon Hawar ke Hat APDCL Subdivision along Smart Meter Aputak Congress I asong tumpen katesong padupon. Pai chiklo ni pai inkoira narkep ningkan suri hinira inkoira pli arni Hawar ke Hat LA constituency ke Parlopon Hawar ke Hat Municipal Board ahitia dung head Assam Power Distribution Company Limited APDCL Subdivisional Hawar ke Hat along airset prung setpen katesong po. Non malom Assam angkangpi hur ke chodut smart meter aputak akele karena bill kachethor anam keso aputak katesongpo. Labang soajo Karbi Anglong District Congress I Committee atu mahin pen Pater piponsi bill ador keso aputak katesong tami par ompon plup anpinlo. Athema kiduk det ke boy det arada tumke koson pensi Mary Hing smart meter bill aputak Chok che pusi jong damlo. Chiklo ejon jongsi bill reading per unit jongsi 3,000 4,000 atangka achiklo jonwang bill nangle rok pulote koson pensi rong arat kiduk det ke boy det atumke bill anam kitu kipi unpuma lake phere mimilo. Lasi smart meter ke madu consumer atum setame connection pon pedet chia phansi alanglitum district congress I committee akehai bida sing rongpi asok teron atum pen tuning riponlo. APDCL Hawar ke Hat subdivision along Congress Klembang Phiatum Labangso smart meter ke nang nepu katesong paduponsi Congress ke Kroidun aradatum thurpak pen chetodunsi katesong sitami paman ponlo. Hawar ke Hat pen Ren Singh killing report Karbi Anglong News Channel. Departmental forwarding আজি আমাৰ একেটলোকৰ ডিপাৰ্টমেন্টৰ হায়াৰ অথৰিটি লৈকে যাব আৰু তাৰ পৰা নিশ্চয় মই আশা কৰিম যাতে একেটলোকৰ হায়াৰ এপিডিচিএল হায়াৰ অথৰিটি যাতে জিলা প্ৰশাসন আৰু বা তাৰ ওপৰ মহলত আপোনাৰ বিষয়টো আলোচনা কৰি কিবা এটা শীঘ্ৰে আকু সমাধানৰ ব্যৱস্থা কৰিব। থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ হ'ব আমি আহিছো আপোনালোকে সহযোগ কৰাৰ কাৰণে Patumi PMKSY 2.0 scheme pen bang troxy kepapan check keronpo. Dua barguri lakha inkoda trok constituency ke parlo dolamara kai pulang so ahitialong distribution of fund under production system activity program padupo. Bang so amai kacharipon lake kakozori ward commissioner president Samson Sinarsi mai charipo. Lapen pini kakozuri committee kethom lake bijuli 1 lapen bijuli 2 ansi mai paduponlo. Lapen alhi amana pengpen kachetongdut lake dua barguri lakha inkoira trok constituency VDC chairman Sar Koirong Par chetongdut. Lapen Dolamara town chairman Mongol Singh Terang lapen dua barguri lakha inkoira trok constituency mandal committee president Sunaram Sinar Sitami chetongdut. Lapen bangso amayalong VDC chairman Sar Koirong Parpen Kosonsi floriculture lapen horticulture keklempen kemejima lahai sitami than mum teka lapen lahai central scheme Kosonsi dua barguri angkang nangkelima pulote lake Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Abangphu CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen education EM Richard Tokbi Radaphan party bahak hepin pensi aninga klongpen pi pajir ponlo. Lapen Education EM Richard Tokbi Nelly VDC Chairman Pupen Nelly Phan Nangpin Khatsi Nelly Lahai Central Scheme Kapalong Chephan Ridak Pidunlo Lasi Pini Nanglitum Longlo Lasi Rake BJP Sarkar Pensi Kidukela Aphan Scheme Pilopusi VDC Chairman Sar Koirong Parpen Radaphan Than Pachinipo Lapen Kahura Soil Conservation Department Ranger Sonjoy Gogoi Kamatha Kimi Senpen Karbi Anglong Autonomous Council Pen Ketek Pon Longpen ajok si Karbi Anglong Autonomous Council Pen Sitame Kahura Soil Conservation along si Lahai Scheme Piponlo
Lapen Sonjoy Gogoi Sitami Ningkan Po Angbong Sitami PMKSY 2.0 scheme Nangkili Anke Radapan Kipi Kapajer Padulum Lasi Pinita Bang Trok Sikep Mate 70% upon Puisa check inut pen Surikrip Ho Pi Pajer Pondo Dangte VDC German pen Pirangke Ateno Lamte Kaningje Arjupon Sina Duabar Gripen Edverson Ko Report Karpiang Long News Channel Pajero ini yaknalitum government pen ipipon project bijuli kakojan kai polangso lalong kedeng pon labangso PMKSY to project along niritum long hak scheme kadari pondo so scheme kuthak niritum gak ini cingki kitan pono lapen ke ladak inangan keklaim pon itu nasi ladak komiti do la komiti tumpen beneficiary amen ingwai do so beneficiary atum han komama atum han se kipi ponangi ma ko tengpen itum local misi mate Kalbung Autonomous Council EM sa Richard Togbi alangiilipan tapin khat pon ateng nili bang solis along nili program lo ase solis ateng prinsip ini tangkanang lilo ase so tangkanang lilo ase so tangkanang lipen inupen surukre po tangka pini nang lilo ase so surukre po pen dak ajahata ke claim nai gel hai lojo jake mil abari jatiki pen ke dak horticulture check ke anaros ke penjeng dok pini khiti ki claim fansi pini fast phase fansi tangka pipono Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu